Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezulwana. Senkumbuzo kuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Sesizofika la kufuneka abantwana baNkulunkulu bafakaze ngabakuthunywe imindeni yabo. Abantu basheshe babuye laba baphethe into ephathekayo nabaphethe iqiniso abanikwa abakubo ngalumzi namakhosi asezulwini basheshe beze ngaphambili. Bangabuye sebebuyele emuva abantu sebebaningi bengaphezulu kweshumi ungabusangena kanti funa ngabe useqaleni ophethe udaba olubalekile yiza phambili uba usuhleli ngapha ngaphambili manje. Amen. Umuntu ke abazofakaza bazoba ufonga la enhlayisuthi babe ufonga apha kujame ngomhlangano nentombi ezentethelele umshumayeli nomvangeli nomkhokheli nenkosazana ibona kufuneka bakhulume kuqala uma ephethe indaba umshumayeli nomvangeli ephethe indaba yala nomkhokheli ephethe indaba yala uyena ufuneka ahlabelele ngesuku eqala ungakasukumi inhlayisuthi nojame yena nje ufuneka ahlabelele. Bahlabelele ya ngisho ukuthi uma uhlabelela wena ogcotshini uyahlabelela bese uzisho ukuthi ngusibani wakwabani endaweni ethile enkosini usibani bese uhlale endabeni. Amen. Umuntu akakanti ukuthi ke umshumayeli abakhokheli bangasukuma bona mase kuphele abashumayeli nenhlayisuthi yonke bese beyaphakama ke bona. Amen. Umuntu akakhululwa kamanga la uyikhuluma into oyiphothayo ukuthi ucela ukukhuluma lokhu ufisa ukukhuluma lokhu ngoba nawe ufisa ukuya ngaphambili. Cha, sine ukukhuluma iqiniso abantu bangalela manga ukukhuluma manga into engekho kulomzi. Khuluma into oyithunywa abakini ukuthi abakini batheni ngalomzi amasikhosi asezulwini atheni ngalomzi. Amen. Bonke abakwenza njalo inkosi yokwabusisa. Amen. Umshumayeli uzondilo oqhamuka entabeni zaseNkulunkulu ngaphansi kwenkosi yakaZuma. Bantwana basezulwini nathi siye safika la ekhaya lephumulo sihamba nesibongo sakithi sakaZonke. Sanikela imbuzi lezi kwakuthiwa ke asinikele. Sithema sesinikelele sesibuyele emakhaya ngaba nisibonakalisele umthunzi ocela ukusibuza kubaba. Ngoba sathi sikunikela sengiphupha ukhokho noma engasho ukuthi ukubani kodwa wangithatha nje wathi ngimlandele sihamba naye sihambe sikwimfula sibona amakhandlela nhlobo asuka amalade esentabeni. Sathi uma sifika kuyindawo wakhuluma into eyodwa incwadi yambani usufikile ngizokutshela ukuthi mina nginyanga enkulu lapha kaZondi wayesengishaya kanjani azange saqhubeka futhi. Angazi noma mhlambe bengithi ngizobuza kuba mhlambe ngabe kumele nginikelele mina ngingedwa noma mhlambe kumele ngiphinde ngibize umndeni lo sibongo sakithi sazama nawo sizokunikela nawo simgezele ukunyanga bakhe. Bengithi ngizocela ukubuza lokho nje la ekhaya lephumulo. Amen. Inkosi sengithi Ngibongcwele. Igama lami nguThabo Isibongo Mbizo sakamhlongo.
ngihlala ePine Town ngaphansi kwenkosi yaManganga uShozi. Ngeke ngafika la ekhaya Imphefumulo ngezwe imizuzu lapha ekhaya ngihamba ngako malume ngabazisa ngabazisa ngemizuzu la ekhaya lokonke okwenziwa lapha ekhaya Imphefumulo. Inhlanhla-ke leyo bavuma safika ngeSabatha bafika ngeSabatha kuwumalume omababili nami sabambe kuzeSabatha kwathi nesonto sasebenza sama sisebenzile sese ekhaya kwafika ngafonelwa ingane kadade kubama yangitshela ukuthi ithelelele ebusuku yabona abantu abaningi abanye abagqoka ingubo zalapha ekhaya eNazaretha abanye nabangagqokile omama bebaningi bejabule amen. Kwathi ngeke ngafika ngesonto la ngizosebenza kwathi sengiphuma nje lapha ngasesangweni kwakunamaphepha ayekhona ngathi sengiphuma ngawabona udodi nje ama-chips no-sweet ngathi ngithi angiwathathe nje ngezwa nginento engathi isuke emahlombe kangazi ukuthi ngazizwa nje ngilula okunye ngizocela Inkosi iNinyozi lwezulu engivumele ngihlambuluke kunento enkulu engiyenzayo lento ingane engakabhabhatiswa iyangihlupha ngaso sonke isikhathi ngihlaselwa umoya omubi ongenza ngithuka Inkosi ngaso sonke isikhathi Inkosi ngithuka ngey'ntamba yalo lento engihlasela yenzeke ngingakabhabhatisi namanje sakwenza yebo baba isangenza bekuba intamba oqale kwayintamba njalo ngihlambuluka kodwa kwenzeka bekuthi mangabe ngibone mhlambe ifoto leNkosi noma ihlabelelo vele ukuthi angiphilisi ngaso sonke isikhathi kwathi sila ekhaya Imphefumulo kwakuyisonto saba nikathi kusa kwenziwa ifoundation Inkosi ngangiphethe ukhonkolo la sufaka lapha kwifoundation ngabona insizwe engathi ejuluka isebenza ngavele ngafika lo mcabango ukuthi abantu abajuluka kanje ngabe abantu abasifeni nje la lokho yonke into embi ihlezi ngicabanga ngicela Inkosini kwesusa ngaze ngisuka kulungile Khayisulu umthandazo wakho Khayisulu noma wenza ushembu uyazi akathukwa wena yenza Khayisulu amen baba uyazi ushembu akathukwa wena kodwa lo moya ongathi uma uthandaza ucele ushembu Inkosi ngicela uyongifunela lo muntu ongithukisa wena umlando lapha ekhona amen ngoba kunabantu ababesebenza lento abantu abaseAfrika ikhona namanje emhleni yethu khona abantu abenza izifungo noLucifer abathengwayo bathengele uxhaphaza igama laShembe la ma-social media bayadla labo bantu bayakhokhelwa kakhulu ngokungendlala umuntu ancamele ukuthi akakhokhelwe athuke ngisho umbhekile ubone fana ngaba akayikhulumi le kodwa ngokuyakhokhelwa wenza izifungo noLucifer uLucifer nama-office akhe la emhlabeni unazo zonke izikhungo zakhe zokuhamba zifuna abantu abazothengwa benze bahlambalaze uNkulunkulu abese yafa lo muntu mayisefa lo muntu abese yoboshwa leli phunga lakhe aloku entatha nalapha ecela ingane zabo njengoba uzwa lensizwa lithi ifikelwa inzondo ukuthi akamthuki uNkulunkulu kodwa usemlethini usuke vumbwa wona leli iqhuqhu leliyena ukuthi mntanami noma usumlethini uNkulunkulu zasimthuka thina kufuneka umsebenzi wakho uma uthanda thuma yena uShembe Nkosi ngiyathuka Nkosi kodwa ngazi ngithula ngifuna ungifunela uNkulunkulu wezibosho ukuthi iliphi lelidlozi ekhohlakele elenza ukuthi njalo ngibe nomoya omubi wokuthuka uzolanda uShembe ngoba vele liyamdinga naye ngoba lisekho phela ekhayeni alisanga amagwinya lawantu likhokhelwa ngawo selifuna uNkulunkulu wangempela uLucifer abasebenzisa abazali bethu eSpain akalendaba nabo
ubenza ingilo zakhe zobunyama zihambe zokuqedela zikhuleke imkhulu zazenze zaphila umthandazo wakho baba noma unikele namandla ukulwela nje lo ungakhulumi ngenteni awulwele lokho nje azavele lo muntu wakini ushembe umthetheleli hlayisuthi ngoba nje umthethelela umuntu wakini mayisevelile ngoba yokusuqhuthiswa ukuthi ke ngicela ikhambi kuNkulunkulu ukuthi ahlandulule leyo nhlamba akazi amen lo muntu amen namanje ufuna ukuthi wena wona ufuna ukuthi amen amen baba ngizikuzise ngicela ukuhlambuluka la uma sasike nabo la benza iphutha bafika wangena ngaphakathi ephethe ugwayi wamakhala uma ngabe esengitshela uma ngoba mina ngabuye ekhaya ngathi mangabe bila bathi labantu abahlala eduze abona bahambe bemakhaya lapho basuka kude ibona bazolala ngaphakathi mangabe sengifonela uma ngithile nesonto la uyangitshela ukuthi uma lo omunye ngoba ngikathi ngibatshela ngemiso zasekhaya emphefumulo akavelanga yena ugogo okuyena wayesebenzisa ugwamakhala wathi ngiyakwazi ukufika ngoba manje akakwazi ukuhlukana naso mangabe sesifikile la usentshela uma ukuthi awu uma wakho ebusuku la sithelele yezwa nje engathi uthe yenza lento wamgquzula waphaphama usembona ethatha ugwamakhala usebenzisa khona la ekhaya emphefumulo yacela inkosi yaZulu asethelele nemindeni nalabo babe enza okubi ukushembe abathethelela abasuse konke lokumngcola amen Ngakhethe ngazezo Ndawo wenkosi simana ukubindela wonke umkhandlu washembe nabashumayeli nabavangeli amen sisi baba igama lami uKhumbulani waseLwedwe ngizela ekhaya ngingafika la ekhaya ngizoqhaqha nje kancane lawa amasonto adlule ngiqala ungena ekhaya emphefumulo uma ngifika la ngingangizwa abantu bethi umuntu uma efike la uyethi mangabe eselele bese befika abantu bakho bakhulu basuka kumina ukuthi mina ukuthi nginesashana ngile bangakhuluma kumina kwenze njani bathi nyanya ngithengezwa ngilusuka ngikhuluma ngalo athi ngilele ebusuku ngabona inkinga bantu bakithi bahlele esobhweni esile babulalana bethi umkhonto abantu babhulelana ngamalahle nangamasoko kubi yanto futhi ngibonile ukuthi akekho umuntu nominyanga engalapha le yanto ngoba izinto zethu zonke ayihambi kahle hlaba mangithi yakhona bahamba umakoti hlaba ngakulungu nangakhuluma encane emakoti iphenduka izoba into enkulu kuyena kube ngathi sengumjahe ngomkono kodwa ngathi basefika kumina ngabona ukuthi nansi lento into ebengiyibuka yenzeka lapha uma ngothi ubaba obekuyintamba nje kuphela uthelo lethu omunye umuntu baba basemshamu bamqulela ngamalahle enhlanga wawo thema yaba kwaza umuntu leli idumbu nje umuntu ongakazi ibone bese ngibonise ebusuku lokeshilo lo muntu ethi emkhombisi yafisana abantwana benkosi njengoba ngizela ukuthi abakomalume nabakithi bonke mawuza asesodinso sizishemba bakhumbule ngoba uma siqhubekele yakhe ngiyiboni akho ngisho kodwa umuzi wangane wona amthulele umzalo lakomalume wakho akuyeza mfowethu amen wena phela into efanele uyithandazele ukucela uNkulunkulu ukuthi akupho oyedwa nabo babe bomndeni wayenezwi elangekho muntu ozothi mawuhlanganisa uzalo lakomalume wakho bangakubhekisile eceleni amen uhlale phansi bancenga ngokuqala ngokwesibili mawubona abaphambi zethu lezikhawu ezimbili okwesithathu uthanda labo enzana nabo niqale nithethe amacala lomndeni amen Ngekhethe inkosi esikhulu lokhulumayo uSiphamandla waboneke khona la eMandeni watshela uphakamisizwe washona phansi futhi kwathi uphakamisizwe buya shona phansi futhi sizonikeza abanye abantu abafuna ukukhuluma igama lami uSiphamandla waboneke hlala eMandeni inkosi uMathonsi into engizokhuluma ngayo ukuthi phakazi naleli khaya lemphefumulo
emasontweni nje adlule usetshenzwa ekhaya nami ngaba omunye ngasebenza Thekulaleni kwami unendoda ehlezi inhlupho yandoda yangithatha iyongithwasisa yafika ifika ngefelini yami inamehla njengenyoka uthe senjalo kwase kuvela ugogo Zaluma uyikhulumele ukuthi uma kwafanele ethene semphiphe ebhokisini ngoba wangcwatshwa ngebhokisi emva lapho mase emnyekisa ukuthi wahamba umuntu ikhanda liphitheke emva lapho kwase kuvela umamncane dadwabo kamama naye wahamba umuntu odlisiwe lokhu kufake abahluphayo ngicela ukuthi ushembe engikhumbulele bona amen Mari imkhethe inkosi yamaNazaretha uNyathi wezulu. Lo uqile ukuzwayo waselweni. Kodwa-ke ithebela kuyona ulapha ubhoda abanye bathi seDalton khona isekhaya lihle kumshumayeli ukuthengisa. La kukhona inkingana engiloke ngiba nazo. Ngizothi ukhetha kancane. Ngo-1986 ngangakakholwa khona ayengangivana nabo abanye nje osisi nje nami ngangakholwa nje njengabantu basemhlabeni sizwana sokuthi kuthwela akukhuluma abantu abakhuthulwe ngalomuzi ukuthi lo muzi uyini kwakhulunywa ngalomuzi ngakhulumi ngomlando shuthi tabele ngizofoqa kulokho konke impela bawungazukhuluma ngokuthi abakini batheni ngalomuzi noshembukeni ngalomuzi khoxa nokuthi bashumele ngaphandle sokhuluma kunethu kubuza ukuthi makunje funa kwenzekeni amen igama lami ngimona lelinye ngithema situation leMampondo kwesenkosi uFako lapha eThekwini hlala pha eMasibheku ngisabatha ekhayini lapha kuBhoda ngo-2023 losuka kuye wenzizwa ndiye la uShumayeli Mthelezi nathi Shumayeli Mthelezi ndizelapha kuwe ngizocela isiguqo iminyaka lokho ngizalwa ngisacupha inyoni izinto zami kade ziphuni bebecupha abayimafana bazibamba inyoni nakaze ndibambisa inyoni naze nabambisa incede noma kodwa kuzabahambe ubamba kanti kulamazwe la ndikuwo kuphuni nje ekhaya yonke into yami nje endiqala iphumelele wathi kuThelezi sizothandaza sizinsizwe wathandaza kwaqedwa ndabuyela lapho ngihlala khona ekuseni bangivuka ndabona isibonakaliso wathi lento leyibisho noma izwi lathi wena ingake yaphetha ukuthi impumelelo yakho ingabikho unenkinga yabantwana abachitheka kumele uhambe uye ekhaya lemphefumulo uyowanikelela khona uthi mawunikelela khona ngokuyalela ukuthi wenzeni bese wenzela umsebenzi ekhaya bathe umsebenzi empahla okwesibili futhi kuye ungenise abantu abadala uthe yonke into ebambezela impilo yakho ingaphumeleli lokho usuke uzala kuze khona njengamanje ngoku lithi-ke manje nizothetha lo esosibonaliso endisixelelweyo ngaba mhlawumbe abantu abadala noma ngithixo ndiyabulela Ngakhetha uNyazi lo khulumayo ubongakali wakambheje uqhamuke Msinga inkosini yangubani Ngifikela ngonyaka odlule ngigulela ingane yami isigula iminyaka lo nyaka we6 ngeza ekhaya lemphefumulo ngizocela usizo ngahamba sengaphulela ekhaya ngithema ngisekhaya nganesibonakaliso ngikhona la ethempelini kunabashumayeli ababili ababelokhu beyaluza phambi kwethu sihleli phansi bese ngibabona isibonakalisweni kwase kukhona noma wami uma wami ehamba nobhuti wami omdala kodwa umbhuti wami ongasekho emhlabeni
bathi abashumayeli kunabantu abahleli phansi kodwa baney'nkinga bayagulela abezi ukuzobika iy'nkinga zabo. Wathi umama ngaleso sikhathi ake ngisukume ngilandele abashumayeli. Bathi abashumayeli silandele la nizofike ubike khona iy'nkinga zakho. Kwakukhona indlu engayibona lapha eMsamo kunomuntu phakathi engambonanga siqu sakhe kodwa ngangibona isithunzi nje ukuthi kulapha kuyandlu okuthiwa siyobika khona iy'nkinga zethu kunomuntu ophakathi. Kodwa mangithi ngiyabheka ngizwa ngishaya uvalo mangimbheka loya muntu ngeke ngimchaze ukuthi ngathi kwakubani kodwa kwakuyendlu eyayilapha eMsamo. Wahamba uma walandela abashumayeli ababili beyomfaka kule yandlu la kuthiwe siyobika khona iy'nkinga zethu. Uthe mebuya wabuya uma wangixoxela nami ngisalindele ukuthi mebuya ngizoyongena kule yandlu ngiyobika nami ngogula kwengane yami. Uma wangixoxela ukuthi hayi sengihambile umntanami laphaya umuntu engimfice kule yandlu uthe ufunakala unhlanhla ubhuti wami osadlule emhlabeni. Wathi kufunakala unhlanhla eyiswe emfuleni eyothelwa ngamanzi ethelwe ngamanzi kakhulu kufuneka nje ethelwe ngamanzi kakhulu. Ngithe ngisalalele inkulumo umakabuye nayo kule yandlu ngaphaphama mina ngingasakwazanga ukuyobika ngodaba lwengane yami nami engangizela ukuthi iyagula. Ngiyacela ukuthi kuleyo ndawo yaleso sibonakaliso mhlambe nami ngicacisele ukuthi ikuphi okufanele ngikwenze ngoba ngiyagulelwa nami lo bhuti lokuthiwa akathelwe ngamanzi akasekho emhlabeni manje angazi ukuthi ikuphi okufanele sikwenze. Ngiyabonga. Ngiyalifensa unyasile. Igama lami Ngungu Angeline ngwakaSambisongo. So ngihambe ngilethwe la abawangamini nabawangomese abahamba benza amaqala. Ugogo uMangobese wabulala umuntu ngoba ebhizi enginikeza lesifama nje siyansinda naye nokhokho futhi wahambe ebulele umuntu siyansinda lesifama lokho esinika sona. Umndeni okufuze ngabe nginawo la awukho eduze kwami zonke izinto zibuka mina emehlweni njengamanje senze ngajika ngibizwa ngomthakathi ngingenawo umuthi okungangokuthi abasakudla ngisho ukudla okuphekwe yimina. Bathi bayacela ukuthi unyazi lubathethelele ey'nkingeni abazenza bona abantu abangisekho. Bese ngicela ukuthi unyazi wonke umndeni wami osasebenzisa umuthi njengamanje uyeke ngisho kwengane lo abahlangene naye abawuyeke lo muthi ngoba awusebenzi kahle umuthi bafuna ukukhishwa lapha abafesikole. Nangumbuze ukuthi lesi sikhovo sibeke lapha esana delikade lale embhedeni. Wawubuza abantu Ngangibuza ubaba wengane ngithi naleli kade lesikhova ehlezi lapha ngathi zimbi emoyeni ngathi leli kade ke lona lifunana endlini embhedeni. Ngibuze angizwa umyeni wakho lo. Yes bengithandana naye kwathiwa ngishiya. Bokuveza urongi nawe uyohlala ne-boyfriend yakho. Umuntu akavumelekile ukuthi ayohlala nendoda engazange akhishwe uyise nengane. Wawumamana nalezo zinto nje ngoba obvezi udumuza ontwini. Nawe futhi uphuma esijulini sabantu abakhohlakele bakhaphezela bakisa umuntu naye okhohlakele. Amen. Asike isimo sokuthi uyohlala nalo muntu njalo. Uzokukhula kanjani insina yakini usakuyifaka odakeni ngokungemthetho. Uyasebenza? Angisebenzi bangivale nje emsebenzini ngisho ngamacansi awathenga. Ufuneka uyikhandle ngentombi uthandaze noma imiphi imizi kaShembe la kusetshenzwa khona uhambe uyosebenza ucele uNkulunkulu ukuthi aphendule umjuluko wakho ubeze inkomo ukuze ukwazi ukuthetha amacala labantu bakini ombulele bona ukuba bekhohlakele. Uyezwa? Amen. Ukukhohlwa ngisho ukuhlukana nesoba lakho kodwa ukukhohle ukuyozinza unkosikazi ongekho umthethweni. Amen. Okunye ke ngiphila nenyoka njengamanje sibetheni. So kuningi abantu bakini phela le ingani yona le mfana uyithandazela. Umoya wakini mongabe uhamba wenza izifungo nezilwane. Mase uvuza unamathela igazini lakho uzovuka nazo lezo zinto. Amen. Wena mawuthola amandla
uNkulunkulu usipile ithuba lapha ekhaya lokuthi thina esizimbabanga esingenalutho lawo manje onawo njengoba kwakhiwa iphalesi kaNkulunkulu lawo manje nawo uthenga usimende inkosi ikomo le ngicela Nkosi ukuthi uma kwakhiwa lo muzi wakho wakha amathuna kithi amen njengoba kwakhiwa uNkulunkulu wathi lithuba lipha abantu abafana nami nawo abazikho abangakwazi ukukhupha ikomo nembuzi amen uphendule lo phalesi kaSimende libe ikomo nembuzi amen Moses next week amen Ngelesonyazi igama lami uThembelihle Ndluli siqhamuke eCliffdale ngisunywe ogogo ngithe mangilele ngaphupha kunamabhodo amathathu emnemlenze emithathu unencansi mangiguqa ngiqhamuka ugogo azongibusisa umengibusisa lo gogo angihlambulule ngamanzi umengihlambulula mase ngathi uPhakamende eyisunywa kimi mase ngibala amakehla amathathu athi abangeke uma bengeka masethi lo gogo uma ongakanikeli incela zonikela mase ngiyahamba ngiyangima ngicela imali yokunikela angipho 5 rand ababili uma enginika labo 5 rand ababili mesethi lo gogo ongakanikeli ngicela nikele ngicela mntana masunikela unginikelele nami into zami iqhaqeke mase ngiyahamba ndonikela mangifika ngicela unginikela mesethi lo gogo cela kulo 3 rand ophethe uthi ngisekhaya lomphefumulo ngizonikela mase ngithi mina awukho 3 rand o 5 rand abengibaphethe athi ayikho inkinga mntanami uzofikisha ukubona labo 5 rand unikele noma kanjani kodwa ngicela ungakhohlwa ukunginikelela mase ngivuka ngakusasa ngifike lini iphupho mase ngithi ngizonikela ngisethempelini kuthiwa naba abakhokhela bawuthomele ngikhulume nabo uma ngikhuluma nalabo abakhokhela ababili bethi inkosi ke ngize ngikwazi ukuyibona mele ngiqale mhlambe ugogo washona eneyingcabo ayekushwe ngazo ukuthi impilo yethu ivaleke mele ngisuse lezi ingcabo khona kuzoqaqeka yonke lenhlanhla enginayo ngize ngalokucelela ugogo ukuthi zonke lezi ingcabo engitshelwe ngazo ukuthi mele ziqaqeke ngicela uzoyiqaqa nokudlulisa ukuthi ugogo esaphila wayeyisangoma kodwa sema sesikhula thina bese ngasewona isangoma wayethe bangibale ngesihlanu manje ngiyacabanga ukuthi zonke inkinga esibhekene nazo ekhaya ulokhu ugogo washona egcatshwe ingcabo zokumvala ngicela uShembe ukuthi amphumbule amen ukuphakama kwami kube kuhle kwabangcwele ayikhethi inkosi uNyasi lezulu igama nginguNomsile wakaGumede khona la eNdwedwe engonweni endaweni yakaqabe kodwa esibuso ubukhosi bakaChini ngokuhlala ngihlale overport ngisethempelini ikhulani Sydney ngithunyiwe lana kuzosa kube namhlanje emva komthandazo wesine namuhla ekuseni ngihamba ngiya enkonzweni esibonakalisweni ngahamba ngafika amantombazane ayidlanzana emgwaqweni bengihamba kuwo yasingibiza eyodwa intombazane ngathi ngoba ngikwazi amantombazane yayisithi yacela ungele ekhaya emzimkhulu mina igama nginguzinhle wakamcineka egugwini ngabuza ngathi ngiyonzani yathi yotshela umama ukuthi sengikhathele ukuhlala lapha emgwaqweni akangilande sengifuna ukuya ekhaya ngabuza ukuthi uma wakho ungumabani ayishongo ukuthi ungumabani kepha ithe uma wayo unguminista endaweni la kusebenza khona ukuthutha udoti ngase ngiphendula ngathi ngizobika Shembe udaba lakho uShembe
Amen bangcwele. Ngicela because usiseni kuzwini. Ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha. Amen. Lona okhulumayo uNtombi kaNgcobo eShowe endaweni yaseMpumazi esigodini sasoHoloko. Inkosi yami uMpungozi. Amen. Ngokutohoza ngilapha eMandeni. Kuse ngonyaka odlule ngoJuly ngahamba ngiyonikelela abazali bami ngiyongenisa umdedele. Ngahamba ngaye eBuhleni. Kushuthi ngifike nginikelele ubaba nomama. Mase ngibuyela emuva ngithi angisaphindile. Ngibuye ngivuvele izitho nenyawo kubuhlungu uguqa. Lisi ngisasenjalo. Kuvesane ngibone sengikhona le eBuhleni phezulu ngasethempelini ngibone umama engathi uyadayisa egate. Bese ngithi mina ngicela ugcwasela ngamalogile bese enginikeza imali yokuhlweza. Khona lapho ngibone amakhosazane esendaweni engathi yithempeli engathi ahamba ngolayini aya enkonzweni sokungena inkonzo. Bese kuba nesalwazi Igama lami nguNosipho wakamlaba ehamba stage e3. Emavikini amathathu adlule ngavezela isakwazi singinikeza insipho singisendaweni eyamashawa ukuthi ake ngihambe ngiyogeza ngigeze kulesimo lesensika yokumezeka emhlabeni nasemndenini ke ngibona ukuthi mangizogeza ngensipho ebusisiwe kaShembe kuzobenzakalani. Base kukhona lawa kuvela khona ngihambe ngathi ngizongena endaweni yestadium engathi ngisiyangena nabanye ngidlala ucansi. Mangidlala ucansi siphinde sisuke okube khona bangaphakathi ethempelini abesifazane kube khona ukuthi engathi asibhekani kahle kodwa ngingakunaki lokho siqhubeke nokucula. Ngibone sengikhuphuka endaweni futhi lapha phakathi estadium engathi ngihamba nengane yomfana sibona ama-tennis. I-tennis le eyibhola ngingayiqondi noma umbala wayo noma ukungcola lokho. Kodwa bese ngithi mina enganeni asiyithathe sizoyigeza sizoyiwasha sizoyibona ukuthi imbala ngoni. Bese ngiyehlela endaweni ephithizela abantu besifazane. Bese ngibuza indlela ngithi mina ngicela indlela la yokugoduka. Bese bethi hayi uzolokhunja khona la. Bese ngithi mina indaba ngikhombe eduze kangaka ngoba iy'ngane zithe ukude. Bathi hayi iy'ngane vele sifundise lokho zifundiswe ngaleyo ndlela. Bese kuqhamuka besifazane ababili laba kade singena ngale stadium. Ngishuthi lo wesifazane obephuma ngezindle siwafitela ezansi kwaye kade ephitha isikhobo. Ngibona isifaka plastic ngithi mina hawu kuthiwe lelo kunje lapha kude nje athi yena hayi sibeka kanje thina la. Bese kuqhamuka laba besifazane ababili bathi bayasicela lesikhokho lesi. Shuthi bese ngiyabuza mina ngithi hawu njengoba senilana iy'mpahla zami ngiphathelile yini. Lo munye bese yangigcobolisa athi hayi siyishiyile kodwa futhi bese yikhipha la emaphaketheni. Futhi okwase ngivuleka lapho ukuthi fanele ngize ngizonikelela abadala ngiphathe nje ukudla lokhu kwasekhaya. Bese kuba khona isibusiso kufanele ngisithole sokuthi kunesibusiso kufanele ngisithole endaweni yakaShembe bese ukwazi ukuthi kuvuleke umsebenzi osebenza ngokukhululeka namanye. Inkosi yasePhalamende uMakhumalo Ndlovu ozathi ngo-91 kwahamba uBhulu uMazondi ewayesebuya ngo-93 wathi angimyele kwaShembe ngiyomcelela ubabuShembe ukuthi amkhiphe ebhokisini ngoba wayengafuni ungcwatshwa ngebhokisi. Ngangamthola-ke ngantanta kwaze kwaba kufika lesikhathi ngize ngathola ngoNovemba ingane eyangiletha eBuhleni. Ngikwenzeke kwakuthiwa ngikwenza ukumenzela ithikithi ubabuShembe-ke ngamcelela ukuthi-ke akamthethelele izona zonke namacala. Ngabuya-ke ngaye ekhaya. Mase ngisekhaya kwathiwa-ke manje angihamba angize-ke manje ekhaya lemiphefumulo ngizobanikelele. Ngeza-ke ekhaya lemiphefumulo ngazobanikelele. Uma sengifika ekhaya ngahlala kwaphinde kwafika omunye ozothi ekhaya ethi kuba nje manje sesibanjezele umuntu oyedwa ukuthi ongafuni onenhliziyo elikhulu ongafuni ukuphendula inhliziyo yakhe ukuthi kube ukuthethelelwa
engabe manje sekufanele ngabe sesigezile silindile manje sonke silinde ukugezwa uma ngiye kumshumayela ethempelini wathi kufuneka ngimkhulekele noma ngaba ngumazi ngithi uloyo nenhliziyo elikhulu nje akavumi izono ngikwenze lokho base bebuya ke manje bezothi ke abakhulumanga ngomlomo kwafika nje abafana abaningi kunamabhodlela laba abafana kuboshiwe ngoplastic bebaningi bexoxa behleka kumnandi kukuhle ngase ngibona ubaba kwami engena nembuzi enhle imbuzi kodwa manje ihamba ngeenyawo zangemuva uyibambe ngeenyawo zangaphambili athi manje uyabona inembuzi ukuthi isizo zife ngithi mina awu isibulawa yini avela obengale ethe angani manje sekade silindile ukuthi siyogezwa phela wena ungadabula uhlala nje ungazathi nje bangcolile badathukelwe banjanjani kanti ngeke ngabona abaningi ngabona bephambili behamba beshesha ngabona izinyawo njoba senike nafike ekhaya emphefumulo ikuphi senikwenzile okuhlangabeza uNkulunkulu ukuthi akwazi ukumthezela imindeni namhlanje ngilethe umnikelo onetimnikele yebo baba kulungile ke manje Inkosi ikubusise sekuzolunga amen Nkethu yazozulu amazali thunantalo wangashongwane inkomazi Inkosi luduma ekadumisa Nazareth ngiyaxolisa uyazi ukuba ifihle umbono uNkulunkulu samba phansi isekelana akanye kelana kodwa nasuke ebusheni Nazareth lento sengithi kunzima ukuthi ngithule la ngoba manje ngendlala nginamashoni okukhuluma isibile ebusheni sahamba Nazareth sithema sesifika esibukweni soba sashuleka sesile emagameni salandwa ibhasi thema ngisanga ukuthi ngaseliphemezela ngambona unyazi lezulu lihleli lapha eduze kwenyanga ngoba sathanda sifika la linetha kodwa lapho besifika sifika lapho esibukweni siyafuna inyanga ngambona babe nomjibo ohlala phambi kwaNkulunkulu ukuhlala eduze kwenyanga izulu ngithi manje ngizophamisa ukukhulu Inkosi washela ngakubona uNkulunkulu wasekusheni ngibonisa bona because kusengizwile abantu abahle beNkosi kuyanithekheni bobani unyazwezo siyabonga unini manje wonke unyazwezo kuba asibizele lesi sigawu sasezulwini asibekela izulu lasemaqadini ukuba sizohlambukela abazali bethu ezolweni zabo ngoba akubibikho ukuthethelela ngazange abantu bahlambuluke alikho icala eliqedwayo umuntu engazange ahlambuluke aziphumele yena lokho esibonayo kwenziwa unyazwezulu abuzabalele ukuthi umhlaba ukuba bazoyiphumela uNkulunkulu uphephisa thina kuyigelekeqe njengomajiya ezisizele emakumbini awo nasemgedeni yawo sizodlala ngathi zisitshela ukuthi abazali bethu bakhala ngalokhu ekugcineni bese besiqizisa ngey'ntambo basifake yonke imikhuba yasemhlabeni bathi badambisa idlozi awucaphulile kancane mntade khulunywa umnewethu lo okhala ngokuthi ubeze ekhale emphefumulo kodwa ezwa kuthiwa abakili bazofika ngey'bonakaliso cha asezisho la ekhale emphefumulo ukuthi uma uzekhale emphefumulo lindela amaphupho cha asikholele emaphusheni nasey'bonakalisweni kodwa into eyimvele endaba kaNkulunkulu ngokuthanda kwakhe ukuthi ivelele uzowayelwa phansi uhlema wathi umuntu phatha kahle indlu lala kuyo uJehova akakucunu umuntu phatha kahle indlu lala kuyona uJehova uyofika ngezibonakaliso nangamaphupho nabazali bakho bofika kanjani uma uhlonipha amaphupho lala kuwo uNkulunkulu efike endlini kaJakobe eletha umsindisi waphoqela ukuthi akathumele izwi lakhe ngamaphupho Joseph abaleka la eJerusalem uye eBethlehem ngoba umntwana uzozalwa esikhathini esibi senkosi enonya
wahamba ngephupho wazama umsindisi lokukhulisa kaJakobe ngephupho noshembe mayifika la uthi nibo phatha kahle amaphupho la kuzo uJehova ngathuluza kuwe ngephupho kodwa kusho ukuthi izindlela amaphupho thina njoba singayikala emphefumulo into esithunyelwe yona la ekala emphefumulo ukuthi socela indlela ukulalela ukuthi sizi ukuthi ushembe uthini la ekala emphefumulo unyazi wezulu mayongozi amen sizolalela ukuthi lo muzi wakhe leni unyazi wezulu amen ikhona imiza khona amathempeli akithi elakithi nelakini kodwa ushembe leli lakile waguqula kade kuyithempeli waguqula walenza umpula wakhe okuzohlambula imphefumulo abazaleli amen wasekushila ukwenza washintsha ngisho imithetho nathi uqobo lasishintela mina nje angisafuni lokuthi ngisethempelini lami ngilapha ngoba iyasibita yonke lezi bawushendo lomuzi amen sicela uNkulunkulu asiphe indlela zezulwini ekhambile mayibongozi mayibongozi Mama iceli phela ngebuzuze uzophuma wabe ukuthi udayitho lentengeyene ekhaliphefumulo bese bejamba abantu bakini ngoba ithi inkosi ilanga lokukhanya mina ngangizwa ukuthi inkosi inyanga yezulu ithi inkosi inyanga yezulu inkosi ayihlezi ikhuluma phambi kwenu ukuthi abazali benu ngisho behlele esikhongweni ngisho behlele ezibini ngisho behlele esigodini sosizi mangabe kuthiwa ithongo lonke lakini okuyena nzala abantu umkhulu wesibongo wafela enyangeni bonke abahamba emhlabeni bayewena ikhona mayele ethunjwe enyangeni uyofika hlale khona enyangeni kophenduka izulu lakini uthi kodwa bayakwazi ukuthi babehlela babhunge ngane emhlabeni uthi ingane ekhaliphile ezosiyela kushembe iyosukululela amafili lawa esandoba ngawo ingane ekhaliphile ezokosebelezelela ibekezelele iminyaka uNkulunkulu ayisileyo ukuze sikwazi ukuzobuka phambi kaNkulunkulu mawuzela ekhaya emphefumulo uzophetha isikhundla uphethele abazali bakho ukuthi bangene bese bekwazi ukubona nomntwana wabo amen ukuze umntwana wabo alungise izinto ayengayidalile ezokubona eseyidele emzimbeni wabo abazali bethu abanye bahambe emhlabeni bengazange engazange uNkulunkulu abadale benenginyoko kodwa ifeni bavuka nenyoko beyigaxe emqaleni lezo nyoko babevuka beyigaxe emqaleni ithuna libavimba abayindawo mabebuya bewumoya benjalo babuye bagaxele kuwena nawe uzogaxe inyoko uthanda ungathandi uyiNazaretha ngesabatha sibona umuntu umshumayeli Majiya ngesonto uzogaxe inyoka lapha ey'khondweni zakho ibona abathi umthwala kaze thula umntanami ekufeni nasinje lo mthwala uyasinda ngizwile umuntu adlule ekhuluma ihlezi ikhuluma la ekhaya emphefumulo lena ukuthi laba bantu mabevuka ethuneni kufanele bafuna amaqhinga ukuthi bathwale lo mthwala mabevuka ngeke bazi bathi yabona izinyoko engithwalisa zona mntanami ezombulala lezikwama ezokuthakala ngeke basho njalo ukhona umuntu ongavuma ukuthi inkoko wakathi nazi ikwama zokuthwala ungavuka ekuseni ukuyife noma uyofuna abantu oMajiya bazokubhalela leyo nto kodwa mayizovuka ukhokho wakho abe nolimi lamasoka athi mntanami ezokulapha uvuka uphulula ikhanda uzishaya umoya uthi angingcono ukuthi wezokulapha ugijima uma ngabe unonembezo yoguqa kubaba ufike usumbathisa ukhuluma ulimi oluhle olucolekile ukuthi inkosi ngithuma ukwamathi baqhubele umsebenzi wakho abuze umehlulelo ingcwele unyazi wezulu athi mntana umsebenzi imuni athi baba uphilisa abantu uthi akathini ushe sokhuluma amagama amahlanje ukuphilisa abantu ushembe uyabathanda abantu abathi khathalele abantu uzothi ushembe inkosi imbusisi uyaqonda lento uyayijana usuzowayihlobisa ifaka amafulana ukhokho wakho ukamukela leyo maqhinga ukuthi akakubeke mhlawumbe aze enze imlingo akhandi ithunzana ngoba phela vele kuba kade akazi ithunzana ubona uRamaphosa nezimoto nezimoto emhlanje athi wabona abantu uzobalapha usho uRamaphosa bazongena esikhondweni sakho uma ubona ingcebo usekuhlobisela uhlobisela ngezinto engekho ubhajiwe ethuneni mawuyikhawe ubathanda abazali bakho usukhulile phela masizele ngala phefumulo sizokhula isizwe uma ngabe babuselwa uzokhula isizwe
mawuze ekhaya emphefumulo mayibonge Nkosi uyawuzwa ngikhuluma abantu 3 abantu abafuna ukukhula ivale ekhaya emphefumulo ngoba ivale nembandela hayi bazothini sekukhona umajiya bazothini yayi lento yamasosha ivakale ivaka alwazi ukuthola inalito ohlungwini ukhona isizwe sabadala esithi inqanga ibona amaqini ibona abantu abakhaliphi inyoni mayiqashe ngeqabunga ngekuzibona bongakwazanga ukuzingela ngoba iqashe ngeqabunga nalento okushemba ilethe emhlabeni uyiqashise ngeqabunga ngoba sifanele kodwa sididekile ithi Inkosi emasonini amabili adlule ingibizile ifuna ukwazi ukuhamba kanjani ePhalisi ngapha ngo6 yaphuma Inkosi nathi baba mlinde usazohlala ngaze ngangena ngo7 into yokuqala ekhulunywa uJembo yile evimbile manje ePhalisi abantu abafuni ukulekelela ngathi baba ngathi Nkosi yamakhosi ngabe ngikhuluma iphutha Nkosi abantwana bakho Nkosi bayayiphosa izandla bayayiphosa imphefumulo abazali babo asiswelele ukuthi ungaphela umsebenzi indlela Nkosi ukuthi umsebenzi wakho ePhalisi udinga uthule Nkosi sokuthathe kahle wasekhaya ngawubona lo muntu awufuni ukuqhamazela amen kodwa sekujahekile sethu baba bayangiqala abantu lo muzi ngo2017 yime ngawumemezela ngaze ngasho igama lawo kodwa abantu bizwa ngapha nangapha uthi bayawuphika awuwazi ukumangalela abantu phambi kwaNkulunkulu ubhekisa ikhanda phansi awusho asula babuqinisile ngabhekisa ikhanda phansi wathi awuzwa ukuthi ngathi baba ngiyezwa Nkosi yamakhosi wathi abantu umuntu mayengabalekile emndenini wakhe unjalo ke majiya ayikho into singayenza umndeni ubona ukuthi abalekile siyamfisela abantwana bakhe base-Afrika ukuthi umndeni awubona nomqondo ukhaliphile ubalekile ungabona omajiya ukuthi bangafika lo mfana ethempelini hawu uzolunga yonke into uyena ozomotivate enze yonke into ubone umajiya ukuthi ungayithula lakini amen ezona ngifuna abantu abadala angifuni unconywa abantu uze kukhomeke lapho ama-social media wakade phosana washaya walipheqeza ikhanda kuzosiza ngani ukupheqeza ikhanda labantu umemeze ugqipha abantu ubatshela ngezono zabo namacala abo onganawo umongo ukuthi kungani lo muntu awele entweni njani akangenza umzekeliso ngento encane umntwana ogqilazeke engqondweni yakhe ogulayo ogqilazeke uthi mawumbuka uthi mhlawumbe uyazama umuntu uthi hayi ungayithatha impilo la abazona kuhleka uyithatha impilo la ukhathazeke ukuthi Nkosi yini ehlupha umntwana uzikholwe ukuthi vele uyagula uzama ukumfundisa kanti umntwana ogqilazekile ikhona into emgulisayo ukuthi angaboni ukuthi lento oyishoyo iqiniso abone wrong ubeka lapha athathe la agcine ngokuhlela into efanayo ukupheqeza abantu ubatshela ngezono zabo namacala abo kodwa abantu bangakhunjuzi ukuthi hayibo umthelela kwesinye isikhathi asihlele siyobheka emuva ukuthi wena uphume esizwini esinjani umzili kunewethu utheni amen ngicela ukuthi ungane bami angibekizwi emfishane nje inganele ukukhuluma abanye wethu nodade wethu nomama nobaba mhlawumbe izulwane zemndeni yabo kulezi sigaba sasezulwini njengoba emhlabeni ngicela nje la emhlabeni sengithi ikhulu 50 i-159 bengifisa umuntu angenza mhlawumbe ngesilweni nezwi lami liyasho
Bantwana bakhe basezweni izwa umnewethu la ekhuluma ukuthi ubelidinga isilo eyitshena akaphila intombulelo ungabudimana kwanithi asaniyo ngumfana khona abafana nami abangaphila ukuthi bona bambulele mali enduleliyo avuse kodini ngeke ukukhulukana khona abantu abadaliwe umzimba wabo ngegazi labo ukuthi wazi ukuxhumana nombenqama ikwazi ukubona imfihlakalo engabona omunye umuntu akusho ukuthi ngaloko ingoba mhlawumbe edlula ngokhona noma mhlawumbe seyizimangalisi udalile hayi ukuthi ukhandiwe umkhandwa lokho umshado umaje bayapheka lapha emabhodweni baqhumu bafaka udakeni lapha ubeka amaqoqo ngawonke bese uyavuka la usuthi ubona imangalisa kanti ubona amantulu ngokukhandiwe kuma umuntu mina odale ngokwemvelo onalezo sifo zoNkulunkulu akwazi ukuthi waphunela abone into engabona umuntu khona abantu abakwazi ukuthi njoba ngubhile abone ukuthi njobe kukhuma khona amajubani seceleni kwakhe umuntu lomoya seceleni kwakhe uphiwe lo muntu ngeke uzufuna ukufana naye kodwa ke uNkulunkulu uphendulile ikhumbula mina eyinsizwa yaka isikhumbulo isibongo sayo iyabo nikele inkosi inyanga yezwe ithi lesizwa yaba umndeni ayakho yahlala ngase number 6 zokwenza ikhumbula ithi lesizwa yayibonikele inkosi inyanga yezwe yathi baba babona abantu bakithi yathi inkosi ufuna ukwenza njani wathi baba ufuna nje ubabona wathi yabazi kangakanani wathi baba wathi ngakwazi mali ngene zekhanda lapho wathi baba wathi bangangene zekhanda lapho uma sekumoyeni mali zamoyeni kupini wena uthandweni mali na bangawa abantu bakini bangangene zekhanda lapho uthi ayinkosi kusisi uthi lesizwe maseyilele ebusuku yabona engazuthi ilokazana ziyanyampuka elele phansi uthi zaseyikhula kwabonja abantu bakubo uthi abanye babenamakhanda abanye bephihlikile nangangabona lenkulunkulu emvulela abantu bakithi behlele emabhokisini bephihlikile izisu ukuphuma impethu iphihlikile begcwele wonke amabhilidi uthi wabona abantu bakubo abanye bekhadwa amakhanda abanye emakhanda abo uhleli inkungu ngaphakathi ekembezelayo ukhala inkungu usubona ihoko sezingasasebenzi abona ukuthi umuntu kodwa kuneyinkungu phakathi kunenkungu phakathi iyakhala egebhezini uthi ayizikhamunya nazo abantu bakithi uthi akathatha sihluke sokubani uthi bagcina yezememeze dawo ngiyaxolisa baba sekwanele uthi wavuka yena mayezo ukuthi ngava manyana uthi wadlulisa wayesekhoza wayenkosini uthi kwabalula nje ukuthi adlula afike enkosini ezilinyanga ezulu yambana babonile abantu bakini uthi wayesifungo wathi baba babone wathi ke nje usibabonile usokwenza njani baba ngoba usuzobabona phela sebengethemba ukuthi babonile awusikwa bayibona angisho ukuthi singalangazele ukuthi uNkulunkulu asiphendele wona kodwa ungadimani uzuyofuna uyokufunela komajiya uyokuphakazela ukufuna abantu bakini ngoba uzobona into ezokukhathaza ozokhathaza amandla akuzenzekele kube nature imvelo
Fatima. Amen. Ngekole insizwa. Ikulensizwa yakhala uNkulunkulu waveza abantu bakho bephethe inkondo bephethe yonke into ukungana ibona mhlaba angibona bathethe kwavela. Kuningi ithixo nemkhuba yabo. Akubuze mina nawe ukuthi uma uzekhala imphefumulo ngoba usenda kanti isifuza. Uzekhala imphefumulo ukhalela ukubika usizo lwakho. Awucaphule ngela lenkundla yensizwa ngoba phela into yakulelizwe yangaphumeli umndeni owodwa. Uphethe inkondo nje abantu bakuba baphethe inkondo nje bangaphethe inkondo ukuthi babulalane bona. Kodwa babebulala nezimo. Ufunda ukuthakatha mhlawumbe ufunda ngokuqala ukuthi uyafika. Ufika abantu ophila nabo emphakathini ngoba bayagada. Uphethe induna enkondo nabantu abasemphakathini. Okazi nabantu abasemphakathini bakamajiya nabakadlamini nabo banayo le nkinga ebonwe yensizwa. Nakubo iyafana le. Nakini bangasunguleni uzobabona abantu bakini baphatha inkondo abasayiphethe nasekubeni. Okazi ukuthi thinandu lalelizwe lengabantu izinto eziningi ziyafana babeze bathengulo ukuthekelela nakuqokelela mfowethu yenza ukuthola induku ushaya umla noma ushaya usebhavweni ukhala ngaphesheya komfula udindisile nakukhona indoda enhluphayo la engifuna ukuyishaye yome ithithuki bese beyohlala emgedeni bancoma athuma nje adlamile indoda phela hey adlamile mina ngishaya ithule mina ngishaya phone yanyama ukube into eyokudlala bazobaqopha emgedeni adwele athi 1 2 3 4 nalo afuna induku yakho udlamini lento abazithekelela ngoba ethukudla udlamini uqhudelane ngokubulala imizi yabantu kumdlalo lo efenda abantu moza kubheka babone izwi wena-ke oyigazi labo wena-ke oyilibo labo abayilibo labo mabeza kwena lelo mhlolo njalo ikhona inhlalakahle konke sonke yonke imithwalo esiza nayo ekhaya emphefumulo ake siyibuke kule ngqithi akade ikhuluma kwethu ukuthi uma-ke kuthiwa abantu bakithi-ke bakulezi zinto engesifuna kubekile yini engalunga empilweni yethu ayikho into engalunga empilweni yethu okuqala wona ukuthi konke esikufunayo ngoba abanye abantu badekhala bomsendwa bafuna ukuthi ngifuna ukubuza manje ilona lowo muntu ufuna ukukhuluma ngesimo sakhe esimhluphayo ngekhanda lakhe elimhluphayo uzoyenza ukubuza isimo sakho umphefumulo wakho usezindlini zabantu abahlezi bebelele inkomo nasifeyi basenzela lokhu basakhulipha basahlanganisa iy'tolungu bahlanganise amakhubalo ayenqamula ikhanda ngoba wezwa uhluphephise kwabo akunqamula ikhanda ngendlela ababahlanganise ngamalungu nasefema yawena beza nawo bayizinkumbi lo moya wabo uzombatha uzomilwa yonke inhlobo yosizi uzomilwa yibo ngiyalana ekutheni yena umuntu angathi ubaba usendo akafuthi nasiyinsizi cha lana ukubika ufishana okude kakhulu ukuthi sicela indlela sezulu silalele ukuthi sonomo ukuthi bese lento enhluphayo ilento andibona ngesizwe ngoba yini sesakholela thina u-1-on-1 hlolelwa ungajabuleli ukuba kuthuma nje uyahlolela ungajabuleli ukuba mazi manje emhlazane lezilwane zakexabene nazo ukuthi zokuhlolelana ngolunye usuku lokulayidla ngunyoko lithi umama ukuthathana ziyaxoxa kunabantu namhlanje abadinga inhlambuluko ngoba abantu babazali babo ngoba babetshelwe umanje ey'nkundleni zabo umajiya usebenzela uLucifer ngoba umajiya lento akuhlolela ngayo into ayilande emgedeni ayilande emahlathini ayilande emfuleni ayilande empopomeni kwenza nayo la ayizi uyikhuluma into ekulunga ngoba isitha sikashembe leso uLucifer usebenzisa bona uLucifer waqoza izwini kwenza emhlabeni waqasha empopomeni waqasha emgedeni waqasha emfuleni waqasha yonke indawo thina umfulo esisebenzayo ukhonjo unyazi mayibonkosi kodwa esisebenzayo ngoba ushembe mayefika la efika khona ukhona inyongo khona yonke uyakhuluma nazo iphume ziphuma zikabele zohlala
abuyayidedele kuyake yohlala endlini kodwa akususa manje ayofaka ayofaka empuphumeni ayofakele uma nje uyakwazi ukukhuluma nalezi zinto zakho uyakwazi ukukhuluma nalezi zinto empopo phela makhuluma ngedozi izinto ezifunga ngazo ufuka khona bathi idlozi zabo inyoka idlozi zabo inkuku abanye amadlozi abo nakade ngikhuluma ngawo udadewethu njengokuthi isikhombe esikandumusi sekuba idlozi lakhe-ke leyo njengoba namanje amadoda amaningi amadlozi abo iy'ngcanga ngokuthi mawubuthi uyifunele iy'ngcanga adlole ekandumusi layaphi ithongo lalekandumusi sekukade izinto sekuyidlozi lapha ekhaya ingakhe ushembe bantu abami asisumeni sibathethele amacala ushemba bese bahlambula bangabi ngamadlozi babe ngamathongo ngoba amadlozi awahlukaniseki kusuke nomthakathi idlozi alekhaya uzokwenzelani lo mthakathi ngoba uyisibonda empilweni kasandla empilweni uyisibonda ngoba lento akakwazi ukuphela empilweni iyamsinda lapho ngibona abantwana bahle base-Afrika i-connectivity ushebele wakele ukuthi azokuqinisila yalezo yintupana zamaqala abo nezono zabo ila ushebe khona ephilisa khona ushebe uphilisa kanjani lo muzi ushebe uphilisa ngezwi unyazi bezulu uphilisa ngezwi ingakho nje zibelesele ukuthi ushebe akafune mbuzi akafune nkomo akafune inkomo zephakethe ushebe ufuna inhliziyo yakho ephelele inhliziyo yakho eyibuku ididisika abazali bakho ushebe unenhliziyo yomfethiso uyadabuka bese thatha inhliziyo yakho ayibalibakile ey'nkomweni nasey'swini zeyilwane abafuna balezingulube nayizinyoka ney'ngane ezafakwe ey'tapukweni ezafakwe emkhoshini afikathi sey'khulile zingamaqeda zizalukwazi zasendulo athi nangu umntwana wenu udindisile uzani zongeza uzani ngethulithi ngezwi mayikombozi ngezwi lapho basume bamlandele ushebe ubamemeza ngezwi basume bamlandele unyazi bezulu awungxenye yodwa sesakondizaba uyazi ukuthi namanje ushebe hayi ngoba waqhamuka ezulwini ephethubazeleni umlando wasizi kwepulakithi wayesizela ley'bunu elalifile nalo lizoyidayisela la ngenkolo yakubo afika ihashe elihamba ngayo selibhajwe emhlabathini laphuka unyawo uyabuza ushebe umkalo wendlela kulo mfana womlungu noma phela kwakuyindoda endala umfana shebe akwenzenjani mntanami umuntu kaNkulunkulu iyazame ngihamba ngalo umhlaba wonke la kwala e-Afrika ngihamba ngizumela izwi lakithi izwi elingcwele seliphukile angisakwazi ukuqhubeka nomsebenzi shebe unomusa uthi awenza umsebenzi omuhle mntanami mntanami njengoba liphukile uzosizakala kanjani uthi angazi shebe usekuza ukuthi yini oyiphethe umlungu wayephatheliswanga nesizwe sami esincanyana une-face Lord nomuntu wokuxuba nesixubo novaselini lusizi uselushemba uveza into oyiveza uyayiveza usendakunikela amafutha uyawathatha ushemba ufaka umune usethi awukhathelele izizathu kube khona ukhathe uwakhe kakhulu unamasele la bese uthatha lesoda ugonga lilele phansi waligonga ushemba lokho eyigonqa nami mntanami njengoba ushumayela-ke la ubeke njani abantu athi ngiyabaphaphanyisa athi usize ungabafaki emanzini siyenza thina esingafaka esiswini samanzi wena nje ungazokwenza abakini lokho kubekwe ebunzini njengoba ubona wonke amabandla akuthinta la ekundleni ngenkomishi athi njengamamaria nkosi usize akuthinte ngamanzi ushebe wamkhuze ungabafaki emanzini siyenza thina esingafaka esiswini samanzi aphule sisu amanzi sikunye lonke sikunye wonke ungqona nezona namacala thina esikalo ungaba sazi phaphanyiswa kanjalo ushawu ngethozi lamanzi sibonge
nengalamahanya kasi kusi usamabule jadi edala bangi bathuma umayibhele usedala this awuphendula yazabu zifuna thathingela na uyaphendula yasimini mayongozi leso zasigambini waswala umuntu obelekeza ngalo umuntu namanje ngemazithemba la umuntu ambekela ekade mphefumulo abesayizwa lena abesehamba amanazarete ngabona isipheleka la bakhona umuntu wasundu wayevangela kubo uhambe khuluma ethi nabonile mina yonke inyama yahamba phezulu lwandle yena thathile mafuta vasile dusi yena kusizile yena philisile ashamina bawa abantu bonke bayilalele isonto ushemba lapho bafuna sebephethe amafuta ushemba babusise amen ushemba akathwanga lebhusi igama lebhusi le lakanje ko Europe kodwa ushembe ngokusiza umlungu ashumane lomvangeni beza amafuta babusisela hayi ngokushembe bazophilisa abantu ngamafuta isho lali inkosi nayo ikhuluma nabantu ithi thina boshembe siyakwazi ukumbamba umuntu simkhanga ukufa simbambe ngemile isimputhuli sikhiphe ukufa egazi lawo thina boshembe siyakwazi ukuthi abantu sibanikeze amafuta bawagwinye uphele ukufa sibanike amanzi uphele ukufa uthi kodwa thina selanga lo mhlabeni thina sasizophilisa ngolimo sasizophilisa ngolimo abantu banguli lwethu ophila iliphi kahle inkosi kusisi uma nje abazali baphiliza iphelele ivume iphelele inhliziyo yakho abantu bakini bahamba bethwele inkondo zobandusha ushebe ufika amephambo athi inkosi musise uphele yonke inkondo uphelile ushili kwama lezo udilike imthwalo ngezi ngoba ukwenza kwenzeke amen kodwa ke into engicela uphilise umuntu ofuna ukuphila ngaphandle komuntu ongafuna ukuphila ngeke simenze lutho khona abantu engazuthi bama-agent kukhuluma kwabo bengazi ushembe siqala lapha ekhaya siyobika enkosini inkosi unomkhosi unqumla umuzi wakho nkosi manje eyinkosi yakwasela lapha udilika yonke imithwalo nesivula namabhakede abasuke kade beyikhula kuwona agijima abantu la ngoba kwafana nalo umkhosho ngapha yabona umkhosho ngapha ukula lo ngapha nokubehlile yonke nakhona wakudlala wena uvulekile amabhakede ahambe ngino yonke lapho yonke siwadlulisa ngoba lonke leliphupha laliphuma lingene phakathi komuzi sakuja umuzi kaNkulunkulu onqamula amabhakede agcwele amangcoliso angeke kubo sayithuma sangena khona enkosheni because amakhosi sekhulumile 2007 kuba namasipala ngikuncenga ngifaka ama-emails ngenza yonke into kwakuzona ngamithi ukhulume ucucule uthi impela ngoba abantu ukuthi abasenzele abasifakele ama-gabions noma basifakele ama-bridge nokuboza ama-carpet ombozi ukhulume ubhalwe phansi ushute kwenziwe yonke into banemqalo engaka ababenza lezo zinto ngoba bazokontela kweyiproject kodwa ekugcineni uma ubheke kanjalo ezasenkosini abantu sebengabele imali azange kwenziwe lokho sengiyobika enkosini inkosi ngangaphe ngabika kodwa ushembe lakele ngabona manje akho umele uzonenzela mina izinto ushembe uphile izandla zena nisebenze ngazo abantu abazenzela lento unyaka nohafu ngasabuyela enkosini mangibuye ukugcina sengikhohliwe nkosi sicela inhlanhla nkosi ukuthi sekubathembisa ukuthi bazosifakela ama-canvas sekuthola abanye abantu bathi ushembe ngeke banifakele zenzeleni nina ngakubona amandla ngahlala phansi ney'nsiza nhloko safundisana sathatha ama-architect asichazele ukuthi mazokwenziwa kanjeni kubathiwa ithalente kufuneka iy'nsimbi kanje sangena ney'nsizo zikaBombela namakhosikazi akaBombela ney'ntombi zikaBombela sangena sibambe ngesandla mabhakede siwabuyisele eceleni lawa adlule amangcoliso sibambe ngesandla siyinde sifake iy'nsimbi ngesikhathi sisebenza ushembe unyazi wezulu uzobonakala esizweni yakadlula mina ngiyobika uNkulunkulu ukuthi baba amanzi avaliwe ekhaya lephefumulo isikole lesikhulu
usheba uNkulunkulu enduzo kwaleyo ndawo sithi baba ukhona usheba sebenzani wona ngithi baba manje uNkulunkulu ungikhoja bekulahle khona zonke izikudla ngizophuza endaweni sithi baba ngeke wasebenzeni ngabuya nganovala wathi bazothatha abahlanga ngempela umuntu baqinisile ngabethu yilokhu nalokhu uthi sanga ekhojeni sibamba amanzi agcwele kanje angazi uzobatshela kanje ngoba wayisumela lo inkosazana eyisumela ithukiwe kanje yathi ngibona uNkulunkulu ekamanzi lapha ewagcwalisa lapha athuwalezi ikhala imphefumulo imboneka khona uthi nje ngibona kwakusubila isuthi isakubuka amanzi yaqhamuka unyazi yathi abantu amanzi amen insizwa kanjalo uthoyathi mayila mfaki ibhakede iyathi kuya namanzi kaza kuya insiliva imali insiliva yodwa uthi isinkosi kwenze njani yini lo kumele wathi baba awekho amanzi khona imali enhlobo uthi isihle inkosi athi yona lo ba amen uyakula aphenduka amanzi amen sakala ngaleso sikhathi sasebenza sabona abantu amanzi awanalutho sawasebenzisa sebenza ngikhosheni khona abantu abangenamandla ukuthola inkomo nembuzi beze mntwana yasetshenzwe ekaleni bese besebenza basebenza abanye babenenhlanga babona uNkulunkulu eqhamuka nezizwane zakubo eqhamuka nawo lomkhosi suka kude leyo se abone ngena nabo la ebona ikhuphume ezongena ekaleni bephumula amen abantu babasebe banethemba lokuthi umusebenzi ekaleni bephumula ukhona uNkulunkulu akwenzayo kuwe mayibonke amen bageze mkhosheni abantu amen ushebe bageze mkhosheni abantu amen ushebe wayitshengisa nje ukuthi manje ukhuthale emzini wami nomiphi umsebenzi lenzayo mina ngikuthana phezu kwamathambo nemphefumulo abazali amen mina ngidiliza intwala abazali amen ngathi ngiyabavimba omama ngithanda uthando nemkhosheni sothungwa abantu abezathanda mkhosheni ngathi ngashiba ngoyisuku ngeze ngazuthi uwele banamabandla nawo rezana athi nayi unesani manje nathandaza mkhosheni basebenza ukuthi nayi mawuzo ufukela umungu ngoba ngiyikhola abanye abantu abanenhlanga owazi ukubona esebenza kumuntu wakubo esebenza amen omunye uthola esekhaya ngizo sengikhwele khona umuntu uqolozele emfuleni lapho ngithi naleza akhala omunye bambamba uNkulunkulu yini athi ngibona abantu bakithi abanye bephuma izwi zengulube abanye bephuma ushembe wezinto yakhe ezokuyena isayazi thina amen ngabakuza ukuthi namazana uthandaza nje mawuthandaza lapha ekhaya mayibongozi amen usebenza uyathandaza amen ngathi naphumana mkhosheni kodwa basuka badala ushumane ngeke singakhona impilo izilapho kodwa ngeke silalele into eshoyo thina siyazi masebenza yona ndlela esikhokhela ngayo uNkulunkulu ngoba sisebenza ngaNkulunkulu mayibongozi amen manje abanye abantu ngokuba nomqondo ogijima kakhulu bagumusha ngendlela njengamanje sisebenza ngale mkhosheni njengoba sisebenza sinenkolelo ukuthi njengoba sisebenza emzini kaNkulunkulu kwasho yena ukuthi asifana amajilonga ukhona izinto esizithola yona imali yokuthi kukhulunywe izizukulwane zemindeni yethu mayibongozi ngiyaphinda ngithi ushebe siko lasezweni ukuthi uNkulunkulu uma uyomncenga ukuqa uphethe into kodwa kusho uma ungenalo ukuthi uNkulunkulu angakwazi ukuphendula lapho nasitsheni bamanaza nangakini ethempelini nangakini ushebe uyaphendula inhliziyo yakho mayibona ukuthi iphelele lento ekhuluma ngayo uyayifuna lento mayibongozi bantwana bahle bazezulwini ushebele umuzi uwaphela ukuthi sizodiliza yonke inhlobo yamathanda kunomthandazo othi ehlamoya oyingcwele nawe abesenza lokuthandwa uyena amen uyazi
umuntu ongaqede kulunga mase umuntu ongaqede kulunga usunemithiliyelo ongaseyona kaNkulunkulu yena wazi ukuthi ubadala kanjani umuntu nangu umthandazo yazo ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho Magia, ukhumbule umsebenzi wezandla zakho. Khona kuthiwa ukhumbule Nkosi, umkhulu wezibona, ukhumbule umsebenzi wezandla zakho. Ushembe wadala abantu, wadala imphefumulo yabantu. Manje imphefumulo yabantu uzoyisa kanjani kumagia ayolungisa imagia ngoba kaza udala. Lungile ungayisela inyama yakho lapho esifundweni samagia. Asenze yonke imikhuba, asibize ngekhanda, asifunisise asenze yonke into inyama yakho. Kodwa umphefumulo wabantu bakini ngeke azawenzele ukuthi magia. Wona ke lokugulisa uthatha usekumagia. Umagia uzofaka inyama yakho nje ayifaka amabhetri amanzi amabhetri incinzi kube nje yathi kuyasebenza kuyaphola kunjeya kodwa umphefumulo wakini ngeke ulana umphefumulo ufuna umnikazi wawo umphefumulo. Amen. Sithina ushare ngizizana ngibheke bashumayini incwadi yabaseKorinte besibili 3:4 ithemba thina esinalo la ekhaya kwenu lokhu ufuna sikubile sikhuluma senze ukuthi lokho esikhulumayo ushenge bavulile balalele ethubeni mayibonkosi lokho esala ukho kunye amen ngoba kwasishena amen thina esinalo ukuthi Nkosi ngena kubonke usebenze lokho uthanda ukuphezulu emphefumulo ekade kukhuluma ehamba ithwele ehamba ibizimbi eyaphele izwi zabantu sikhuluma ngayo futhi zonke izinto zekhaya wazi ukuthi uyakhulunywa lolimi akukho kunye amen usinengiso wena kusuyishuba phela ngokuze ethempelini ekhaya hambe ethempelini ngakini amen lani into emisiwe emisekelo lo isikhungo lesi esibisela ukukhuluma ngomphefumulo umphefumulo akhipeke thuneni bafowethu amen ake siyibuze nje nathi ke sifune umqondo kalbi ucabanga ukuthi abantu njengoba sesibaningi kangasasaleli unyazi wezulu yini izwe lingabuye lihlobuse manje izwe kodwa esifundeni saloko izwe lishona phansi kakhulu umuntu ushona phansi kodwa yini thina siza zodwa kwambenqane inkumbi zezulwane zemphefumulo yazalani bathi shona kanjani uNkulunkulu uyayena umuntu obedilwane uNkulunkulu uyayena umuntu okade kushubizizwe etomulo wazana bakushubizizwe banikeza ebangenzi ithathu yasebenza ngeke mazophetela mina isiko sami lesi kodingane zami mabeza abantu abanikeza yonke into eyibulala ukuchitha izithu zomuntu wazana abangayifuni ngayo ucabanga ukuthi uzoyaphila ngokho mayisefini obenemithi agunyisa umakoti bethu ukuthi baphumezise uzoyaphila ngokho mayenganga ndawo lokho ebhadleni uzohlala ethuneni uze kwenjani ngoba awuhlali akahlali umuntu ethuneni umoya womuntu uyaphuma ethuneni mangadla ukuze ezweni amen masobuye ezweni uzobonala kanjani umntwana wazethula lesizwe lomsizwa mhlambe lazwayo masinda mina ngiyabonga ngani kusho isakwazi usibethweni sadla sihlele gazi la sihlele ibhozo sihlele khaleni kwasho ngalo magwaza sithandaza ngegama lokuthi ngokuzana sithandaza intombazana eyigula eyayugombela ingamatwaza isigulisa uluthi amatwaza asemxoshini siyaphila sizinsizwa zasephakameni siyamthandazela ukhuluma ikhetha sithi thina abomkhambuza bathi ngekhetha sithi thina abomkhambuza siyibhedlela ngayo siyibhedlela ngegama lokushekashela abomkhambuza umoya kuza kunakhona ikhetha lapho mina wayezalwa sathi kwakuba ngazombanyana lapho ngawona lekhetha sabe bizimza sabe sihlala izwashele hayi olibombo qabantu
sisuke sabagule la siyabazeke ukuthi cha usebakasumalo ushebe uyasuke sikhulume bese sibeke imbangela ukuthi kwesithathu into ukuthi nokuthi ngaze lithungane lithunguni ingane kanti ngane hlele zakwazi ezahamba siyosebenza ejardini zabeza komofishini safa sise umulo kazana safa sikade sibatha nabonke ofishini safika efeyila esasane khona saqosha emndenini siyavuka ngonyaka sesizakwazi sinamatshela umntwana onundindwa ngoba naso siyandile ethuneni uyosabanya umntwana onundindwa akafaki isona kawazi inkomo imbuzo sisela useyofaka intambo umntwana agqisele umzimba wonke uthi hayi uzama ukubanza umoya yona ezitafele sakwazi zama sikonakele nothetha ubani ucala mawufaka isona umphefumulo uyakwazi ubamba isona isona uyakwazi ubamba umphefumulo ekileni kuziwa hayi ngabakade usemajima yobona izuzana iyaluza phambi kwakhe kanti ilesakwazi esasenza lemkuba phela sasiwesifulani la lesingane ikhulile namhlanje amathunzi agcine sekhuluma nje umntwana besingabona lesiphi uzolapha bani kushuda njengesengane eziwu15 sekufunda amakhosi useyobhoma umzini umuntu ngangebhoma umzini yabantu uthi usiza abantu bebiye phela izintwana zathole izingane ezihlukene ibafana ekugcineni masezilimi besithiwa ungena abantu abadala ayikho ngane ukufa lo igalo ibathimba wa zithi mntanami mthwala kazethu mina ngangibulala ingane ngamitsho makoda beze baphushula izisu zonke lezi ngane belithi ushebe inyanga yezulu umuntu umhlane mahlombe wena hambe nawe aleyo shuzele ekhaya ngani wangibulala ngomdala woza phela nawe ukuze nangidlule siyothi ikala ngoba uyabuza uNkulunkulu wathathwa yimhlabeni wami ngangidala uzokula ngapha umajiye abavele umthetho lezi zokuqala la uthi usebuhamba naye lo mkhale mahlombe kuwe manje sakwazi sasebenza lo msebenzi ukuthi sikhushulise umlokazana izizwe lezi ngane zokuphundu ziyamba manje kuba ekuzulwa abazukuzwa ukuthi hayi sibone imakhazi leza kwaza nabile waphunda awufunde kwami abasekorinte lesibili isahluko 3 verse 4 sithe ushembu lapha ngezi ithemba elinjalo sinalo kuThixo ithemba elinjalo sinalo kuThembe ngaye uKristu ngabe unyazezulu angisho sinamandla asisho ukuthi sinamandla thina la ekhaya liqambe kwezi yabona manje ikhosheni uzogeza abantu bangena asisho njalo thina asisho ukuthi sinamandla uqambe into ngokwethu okungathi vela thina kodwa amandla ethu avela kuThixo silibeka unyazi lwezulu unyazi lwezulu 2017 lathi bonke abantu abafana noma ngayiphi indlela noma kanjani izihlobo zenyabona zihlobo zenu noma ngayiphi indlela manje badinga nokufekhala emphefumulo usho njalo ukuthi isithombe lefikela ngomnyaka bazokhumbula babekhona uthi isithombe ngangikhona la uzakho ngangikhona la ushembe fika ezofuna lo muzi ngangikhona ushembe ehlambula amasosha lapha uthi ngangikhona ushembe funa lo muzi awukhona wayephela empilweni uthi ngangikhona efuna lo muzi uthi ngangikhona ewetigama etikhala emphefumulo uthi ntombe ngangikhona etushembe mkhoma kuba mana umhlaba amen noma umuntu wafela kwibizwe uthi thina washembe sokulala nabandinga nozayekhala emphefumulo nizofuna inyalo bese nithatha nisekhaya mayibongosi amen ushabantu abangancedezi umfundisombe wakusho ngobeka thala amen ngikho uze umfundisi uNtombela mina kwafika abantu bangitshela ukuthi bamfonela bamtshela ukuthi uyafunakala ekhaya uyababala ukuthi kwathiwa uyena umfundisi uNtungane umfundisi uTwenza ngizazi lapho uthi ba kusho umfundisi uNtombela kafike phela nomuntu kumele amen uthi angizange ngilalele lelo lizwi ngoba ngaba nembandela
ukuthi mina ngikwazi ukuyala khona engizotshela umshumayeli ukuthi nginikeza izinkonzo akunikwa konzo ngakho kunikeza izinkonzo la ikhasi bakhuluma uma unenkulumo ophathiswe nabantu bakini njengoba nje bakusela akekho umuntu onikeza izinkonzo inkonzo nikeza sephelile lakithi nelakini la isesungweni sashema sokunapha umphefumulo isezivotweni lakhetha khona amacala isempuleni lakezwa khona umphefumulo mayonkosi uthi ke wamkhulisa uthi angilalelanga ngaziba ngajalalisa uthi ngakhishwa wakhuluma bengaziyalo uthi ngakhishwa ngaphosa ehlathini ngaphosa ehlathini wamiswa uthi ngoba ngilalelanga ngimele uthi ngaleso sikhathi ngamiswa bangikhipha ngaphosa ehlathini angifuna ukukhuluma ukukhuluma wathini la kodwa ngicabana lawo uthi kodwa ngathi mami ngithethelela kwehlathini ngenza sengigijima ngezekani uthi ngabona ukuthi ngisela abantu bakithi obangizwa angimazi inkosi yami noma waphokwenza noma wayezondisa maningi amacala maningi angekwenzekhanda lethu amacala lawa njengoba nabo bengenzekhanda maningi amacala afuna inhliziyo emnene umuntu unekhanda mphefumulo bonke uqhawe ucela inhliziyo epholile nenhliziyo oyibeke phansi amen ngoba ngihlale sisho sithi nanda kwendlela yini kangaka ngoba bekwenza inhlungu uyongena iphakameni sizwini ukuhle bokuphakama izulu lomuntu oqala yini awufundela lapho izifundile zokuqala sezibhesela encwadini yabafana bakajabo thina soyethu uqingo ngabhalini abazali bethu baphambana nawo uqingo lo abazali bethu bathi nazi zandla zami mina uJehova phezulu awusebenzi ngani na bonke abavela phaya bayolahla igazi lami lokuthi isandle zabo uma wena izulu zakhe noEva wathi wakwenza sithi limulile bonakala uthabatha isimo sokuja uNkulunkulu uyadlala yini wayekhulumile ukukela uNkulunkulu ngiyabuza abantu baseAfrika lama zabana kwajini abala ushenze uma uyivila uthabatha isimo sokuja ushela akakele ukazi ukuthi mawuyivila uzothabatha isimo sokuja abazali bethu babamavila izandla zabo phezona baqoma ukuthi benze umsebenzi womnyama wokuthupha abantu babulala abantu ebunyameni abazange basebenze ngazo kanti uNkulunkulu uthi ngiphile izandla zabo awusebenzi ngazo bonke abavula babola obabethu bazanga bavula phezulu kwaNkulunkulu bakhuthala ngomnyama beqotha imithi bequpha abanye abanunzana bebakhafula babenza yonke uthi ushembe nasemsebenzini wezandla zakho mkhonto babe ngambemeza yini umvelinange bebekuthi ngifuna afe umajini ngambemeza uNkulunkulu wena ukuba abantu benalithi utabafa nasemsebenzini wezandla zakho mkhonto umuntu indodana yakho nemntakazi yakho uthi ngegama kaJehova oma bethu nogogo bethu nobaba bethu uma besifundisa imkuba basuma ngegama kaJehova yina uyabuze ukupele lokula losizi isikama ukuthi alikho lapho masebefika yonke leyo nkukuma ababodwa bavuka bephetha abantu isimo sokudla ulalo uphuphe umuntu wakhe kodwa kanti ukhokho wakho wayethatha isimo sokudla wangasebenzisa izandla wakoma ukwenza izandla zakhe wakoma ukuthi izimkuba ngani kuba abantu wathatha isimo sokudla mayese kubethune ukamuka ufana nesizwa namhlanje siphilwane masele bese umuntu mawuyamanje ukhokho wakho lo apupiko umuntu ukhokho wakho fanele babethatha itubu zeyilwa babethatha itubu zeyilwa bayikhanzi amakubala bayigazi bayiqonzi bazifaka uphile kwenu mawuthatha amafutha eselesele ugoba uyiselesele uthatha amafutha aselefile phela aluzwa afune amafutha mawuhamba wona awazuvimba naselesele azovimba phakathi kubukele izwila bese awomanje bakudescribe ngayo bayikhande ngathatha impilo zakho gogo wakho lo gogo wayiqothimile ey'hlali zamafutha amaselesele ngoba efuna ukudlisa abana bakho ethubeni isilo sinzima
akukujabula ukubona abantu thabeni athi umuntu uzophambe ezimuvini baveze umhlangano kodwa bathi bona bafuna abangeke izobezulu bavezi ubona kanjani ubona ngikubenza emhlabeni usekufike nenkonzo zakho uveze umuntu uzathulana nyanga uveze umuntu nengane emhlabeni ushebele uzakhela ikhala emphefumulo ukuthi uzokhupula leyo nsiza uzothethela nabantu abadala ukhona lento ethanda abantu ukuthi ihlakuba babenze ukubeza emandulo kodwa ushebele ihlakubo angabe ngathi le ikamezweni noma iyayisibeli ihlakubo ikhanyiselwa unina wayo ihlakubo ula nokudinga nomona nezono namaqhubu bese ikhamsela ukuthi ube nehlakubo egcineni ngoba noma wamila leso sonto esinjalo emphefumulweni womuntu waba nomona wanezono wanemhobholo uyaqala ukuthi umuntu kwesithathu kuba ngeke nemhobholo engeke kuba nemhobholo ukuyibona komunye umuntu nezono ukubona komunye umuntu uzondo komunye umuntu lezo zinto ushebe mabehambe nazo abantu emhlabeni bawungena nabo ethuneni abangidala nawo abantu abadala uhambe ufuze inhlabathi baphume ethuneni beze nabo bazibathe nayo mase bezibathile na bayitshale ihlume ngaphakathi ibe yisongo leyo ababenze inkube mina igcinisa isimila mina sekuba yimina enaleyo nkube njalo bese bethi-ke izazo semhlabeni fanele kwenze inhlanguko uma ungenzanga inhlanguko ngaphakathi kuwena namabili kunamahlwile kuwena enhlizweni yakho uthi kuyingozi ngoba uzoyithola usudla naleyo mabili asenhlizweni yakho kuthiwa-ke lokho idla kubi udla namaqhubu enhlizweni yakho uthi usembe mayeyilandela uyogogo bethu babephiwe ukuthi uNkulunkulu abenze ubuke bayibone into enjengalaleyo mase udla namaqhubu ungafuni ukuhlambuka ukhumala isizwe bese uba nalesizwe esibizwa kuthiwa yinguhu noma amatshezu sokukhumala isizwe noma umuntu ufa ekhumela isizwe ngoba enamaqhubu engafunanga ukuhlambuka afangele ithuna encwadi mayekuzo wayidozida kuzoba ithomela mayevuke namathele engaleni ingane besithatha kuthiwa yabe inabantu abadala ayihambe yothwasa uthwasa lo njengoba ngithanda ukuthisa kanje ngoba abantu banabantu abadala bazosebenza abantu uthwasa ilongo ukha ngamasomo ezizinto azona into efanele siyilandele kuthiwa nomuntu uyisangoma noma imkhuba lokho ekade khuluma ngabantu babo baphethe imkhondo nayo yonke egcineni moyamajiya umajiya ihlabo limkhondo bese athamba umlando unkulu akubazile unkulu akuphathise lona akufaka izona akufaka uhlaba bese kuthiwa unedlozi wena nathi idlozi lakho phatha umkhondo kanti abantu baboshiwe ethuneni imkhondo babebukela ngabantu kosiza ngani sezoyakela kufanele uyasebenza impela wena unomkhondo abantu bakho baboshwele ngayo le mkhondo babebukela abantu ushembe ikhala emphefumulo abantwana bakhe basezweni wayelakhele ukuthi uzolungisa lezi zinto njalo zithixo zonke lezo mayonkosi ngicela ukusho okugogo uNkulunkulu ezimelile emini sobe sesichaza ukuthi uNkulunkulu uthi ikhambi lokukhuphula leyo nzina lokudiliza lezo zono lokuthula leyo mthwalo izitho zabazali bethu yokushweleza lawo macala abazali bethu okukhumisana umlomo nokuthethelelana kuphela iy'hlongo namagqubu nempanganiso ngoba zonke lezo zinto uma besenazo ethuneni zivuka zisowukufa ingakho uqala endulo kwakuthiwa makutholakala inhlambuko ithinta abantu abangasekho mhlawumbe senasuka emanxiweni kwakuyiwa khona emanxiweni iyokwenziwa khona ukhumiswana umlomo
usengalalila uthethelela makuthiwa kumzana indoda hayi ngoba ngempela bethatha indoda bekuhle empeleni kwakuthiwa kumzana indoda ngoba lo enithethelana naye noma inkolelana naye ucapha indoda uthele kwena ezandleni uhlikihle abesethatha amanzi ukuthi ubona amahlambululi bala eNazareth awakhiphe phakathi kwezandla zakho awele phansi agcinela gcina usugeza bese bekhumzana indoda bese bethatha abantu bawuyise ngaphakathi bahlalise okubweni elilodwa bese bephakela isithende badle ndawonye intomate ndawonye sebethethelelene. Amen. Uma kumelele abangase lawo bantu bekwenza lokho ngoba bemelela asebabhubhe emhlabeni abangase kwaphophe ukuthi achithika uthatha unyongo nomswaba bageza ngoba usuke sekuwelisela lehlambuluko ngaphesheya kwethuna into uma uwelisela ngaphesheya kwethuna idinga inyongo nomswaba. Amen. Inyongo nomswaba ebeka kuphi ebhuzini nasenkomeni. Amen. Azange ayibeke indishini zomatshini nasey'ntambeni nasey'nkukweni inkuku ayinawo umswala enesibhini. Ushembe ubeke uhlise umuntu wasezulwini imbuzi nenkomo ingakho ushembe ungamane uyinquma imbuzi ungayinikelanga umsebenzi wakho ungazange uyihlambuluke uyibusise nenkomo futhi ungawubeki umkhondo phezulu ungawubikelanga umsebenzi wakho. Lapho masethemela izulumzane ehlekile kwesibayeni uyayitshela inkomo ukuthi wena uyisihlangu sikamkhulu wakho wena uyisibaba sikagogo wakho etshela impahla esebikile emzamo ngoba inkomo phela ayingeni emzamo ihlala esibayeni imbuzi engene emzamo. Imbuzi ikhulunywa ngayo ingene emzamo ikhulunywe ngayo bese iyahlanjuluka ibusiswe. Lokhu bekulala umuntu wona hamba uyobika uNkulunkulu wona obika ngisemndenini udlulele kumveli nqa umveli nqa uthatha umphefumulo wenkomo awubusele esibayeni sasezulwini. Bayinkosi. Amen. Wakwenziwa njalo shembe uyabuza ukuthi manje ngizokwenza kanjani manje namama inhlambuluko ngoba uNkulunkulu wakho ukuthi kuze isikhathi lapho inkosi langa ithi kuze isikhathi lapho esini bantu abami lapho abaphukula inobazana nahambe nabo uphile nabo udle nabo thoya zathi inkosi langa uba kuyangami ngabe ngithi abazali benu bangcobele izindlu ngoba kuze isikhathi esibi esizayo esiphambili wena uma ngakenzeki lo lapho khona wonke umuntu eyofisa ukuthi abe isangoma abe inyanga kugcine sekuthakala ezwini uthi abantu bobe bezingela amathuna abantu befuna amathunzi abantu bobe bezingela amathunzi abantu befuna amathunzi ukuthwala ngawo ukhuluma inkosi yanga endulo uthi ubeka ngabe bangcwabele endlini abazali ngoba thina boshebe usho inkosi na thina boshebe mafuna lethu kwakini azoveza isilo senu ukuthi idalwa yini lento mayidalwa yibona uthi siyamvusa thina boshebe siyaphefumulo wakho subuleze phezulu kweliba la abantu bami isakwazi esafa sizilile uthi suke sesimlengisile umuntu elibeni lakhe bese vuka isithombe sakhe umazi umlomo uthi namhlanje siyamlelisa umkhulu wakho nomnyoko avuke amen abana babuza akho umuntu baningi abajani uveza afika ame yathi ubudle ngakhuluma uzokhuluma athi into zakhe zokuxoxa wakhishwa amathuba walo yamalili bana unushekele ayikho into enzoyenza abantu abami senogcina niyakona umajini banibhekele kusho uNkulunkulu ingakenzeki kodwa ingadibenzela ifunde Israel ba ezoqala isahluko besifuna ukuthi mawuhamba la uyakoba yini oyinto bakho mabefele enyangeni uyakona uyakuthi lapho izinsuku seziphelele ikabu lapho izinsuku zakho sezibekile emhlabeni manje nawe njengoba zaphela kuwa ukuba uye kuyo uyaboyisho ibusizalo yakho emva kwakho bese kubuswa mina nawe eyakuba eyamadodana akho lokuyindodana amadodana akho ngiqinise umbuso wakho umbuso wakho uqinise umbuso wakho wena uyakuthitha na yabona yawuthitha phela manje
azobethe uzayisho ungazi ukuthi abethe ngayo inani lokho bethu babethe ngabafana iduwa lezinyana kaziphumeni engazi ukuthi siphile ngayo kambe phila amafuthi omuntu kambe bakhanisa kwaze sathi esasumgwele sabudawa kuthishwa amafuta wagcina wafika lendlu ubafana mina ngayibona nekhaya angazi wena noma unenhlanhla mozalele eNazaretha ngoba eNazaretha yenziwa leyo angazi ke lapho bazalele khona baphume kumaye nje bawufuna abafana uthi sebenzani thina siphuma eminyango wena usuphume endlini manje ngeminyango umbuzo wengicela ukuphetha ngawo ushemba ubuza ukuthi ke nizokwenzenani-ke manje ngoba kuqala mhlawumbe kwenzeka mhlawumbe kwakwenzeka ngoba abantu babengakhohlakele lokhu osukukhona manje namhlanje sonke uthando ungazi lutho kodwa gcina lo mthando ngoba uhlelileyo ukuthi ufuna inyongo athiwani ngenyongo abesefunda khona-ke endleleni uyabona mawufucela wona uthetha amaliba omalulu bakho yonke inhlaba jabulile manje amathuba ke okumzana lo thamani abadala uzofika khona bana ngoba somakusha ngikhonizwa mawuthola abantu bakini abantu abadala ubani umshumali manje emayiphelezela uyakwazi ukuhlukanisa uphefumulo wakhe usekhona nesizwane na esihlushiyo ngoba uphefumulo umenyeziwa thwethulwa uyakwazi shumali baba ungathanda utshani basi udlokode ngawo ithi inkosi langa phezu kwentaba yenqumo endala sekushiwe kuzakithi yakhuza amadoda edlokoda amazinyo yabona ukukhipha bathina abantwana abafundile ithuphi lokho ukukhipha ukudla emazinyeni athanda utshani umntana wathi ngabakwenza labo bantu abakho ngoba thina boshebe njengoba sina eparadise sikhuluma nani ulazi uphefumulo abazali iyalazi uthi okwabadimoni sikushaya balele indlela utshani iqashe khona uthanda utshani phambilonyeni uzokhuluma sini into nami ngiyikhulumayo kodwa mkhuluma manje nami thina ngithathile ngiphambilonyeni mhlawumbe wena ngekukhona ingakudlulisi utshani ufake emlonyeni wakho ophansi la ngoba ushembe uyasebenza ngoba sina eparadise ngoba sina eparadise ushembe mangazibona ukuthi umanzi uyasebenza ukhululekile abazali ngoba silalelizwi kaShembe uShembe acela izivumo zemali uthi amen abantu bakini bayiveza uNkulunkulu uShembe bese babona abantu bese semhlabeni sebephuma phezulu komntwana ngokumusa kaShembe phezulu phakathi abajethelene abese balungisa abadali ngabusha bakhe amen bawuvile abantu bakini ngoba phela usukathenda uyalanda lefana yamasi ngeke ukulanda ngizongena ehlabathini ngoba ngisibosho nami angithandi angikhuluma ngoba ngithanda ngisibosho mina ngathi ukubaleka la saselapha phezulu esikhumuzweni nalo kwamuntu yakho ngase ngithenge indawo bayezolakini ngathi ngiyala ukuthi ngizokuzana ukuthi ezolakini nengizini ngase ngidala mhlawumbe uNkulunkulu uzongivumela ngala ngaseTafriko ngaphela ngithenga indawo lapho 3 hectares sengithi ngiyathutha uNkulunkulu wafuna ukubhubhisa nenganjani kodwa kunya ngezulu yathi makolo awubuze ukuthi ubuthixo ozomvikela njengoba uzalande eqhekeni ngoba wazile ukusiza amadoda ngoba sisafuna thina kuyena isibhedlela sethu sakhiwe abantu basebeyaphila makhuluma ngekhala mphefumulo wathi sethi yabona usethe ngishinda wazile ukusiza amadoda ngoba ithile ukusiza amadoda uyaqobela nje ngizayibona ngathi imizi phakathi Kolimizi oyibonile izisekelo ngekhokwani esukufa ithomazeka lapha egcekeni umuntu osekolo sekusayika lo muntu ofake la umdliwa ohamba olandwa abanumzana endlo bafaka egcekeni awukwazi kwenza lutho usuphila ngokuyisa enyangeni manje lesapi so usuke umzali lo osabhubha owapha ikhokwani usuke efuna ukuvuselela into zakhe ngoba ngaleyo kuya kuphila usifa wena wesifuna watu zonikele na ngiganza bantwana bakhe basizwini uthi umshumayeli wokuqala uteluzwa asakumbuka noma muzwile kancane ethi utelubuza angisazi ukuthi ubona abantu bakubo uthi angazi noma ufanele eze yedwa yini
usho yami mshaya amen fanele zedwa noma eqaleni ngesikuzonikelwa wenza wena umndeni ahlale phansi lozana ulithi gaga udaba lolukuni wathi ubona ukhokho wathi ukhokho wakhe uyikuzimana inyanga uyise womthakathi amen ngeke phela sivume amen yazi uyabona amen abona ikhona indoda eyiphathisayo zodwa indikophosi ngayiphatha uyazizwe lakela khuluma nathi ngakuza indoda ethi kosangikade umshembe ufika kanjani udwala baba nami ngiyafika kwathi nabathakathi nobabili vele isona sihlangu leso athi umuntu bengivile useyephi manje asakwazi ukuvila hayi suke sokubi sengizoboneni nami ngijake ngibuka akangivile nje kumajini umajini awufika umuzi wemajini lezi zinto ngika zona zizofika zihlanganise nayo okokuqala imajini yesabeka ngokuyakela uzothungabaza amandla agcine sethi ushuthi wena uzongicaya ngeke uphume lapha esangweni usiyogodola inyanga manje wafona nje wakhwehlela ucingela nje njalo lokuvuselele leyo utatazela amanzi awusakwazi ukuphumuka ngoba wazi mawuphumuka uzoqupha usuthola isitha sesilo nawe bile sisitha usuthola sesilo manje lo muntu okunaphaya fanele kaphuna phakathi kodokotela wethe ngeke ubalekele ukuzokufonela phela idlali yazo phela umuthi futhi uyaphela uyaphuma fanele kuyahamba emhlabeni ngalokuthi emini uzokhuluma amafayida athe wendoda wasabela kude manje sithi seyaba kahle lapho uyazi ukuthi umuntu uyayibuza into azame ngendlela mhlawumbe khomele ngenxele ushawuvala kanti sekuyena sekuthumelele into zakho athi iminyaka sanapha la sithumele khona abafana bathi akugadela umuzi usiyoba isibonda salo muntu onyanga oduzula umzi wakho uzumele ngodini nobaba bethu noma umkhulu bethu kwanjalo kokisonment ngabe ukhokhela inyanga ukhokhela isitoko ubaba umkhulu ayasona umbaba ayasona nami sengilashwa khona kanti ukhona ushembe lokuphisa ngezwi mayibongozi amen ushembe uphilisa izempelele amen umshembe ushembe amen sicela ukuthi uNkulunkulu asiphe indlela zezweni ngizobalula kugogo ushemba akafuni inkomo akafuni imbuzi akafuni inkomo zephakethe ushemba ufuna inhliziyo zakhe phelele amen kodwa uma bekuthandile abantu bakini babuyisa lezi inkomo zabo ababothe nazo esithotheni umndeni wawubiyela indaba uzoluzwile ekhaya emphefumulo lokuthi zonke lezi zinto ezihluphayo ziyamazinyane alamacala kade ekhulunywa lapha ekhaya amen lamacala kade ekhulunywa akhamselike iningi ukuhlele wena ungaze wena uzi lokwamhlukela kuhlwini amadoda apeli zonke nje ayethakada ethavila amakhosikazi ayekhohlakele wonke kuningi ngokwenzeka kukhamisela ngendlela eyihlukene amen uzalela abantu ababheke eceleni kanti bazalela abaphuma ezwini salombe phela ushembe mayilethe umuntu emhlabeni uthatha umphefumulo awubekole nendoda indoda ihleli kuwo ihleli esizwini sethongo sedlozi lakuwo elibolile lengane izofika khakho nje noma ngokuthi vele ezwini umphefumulo vele ezwini wonke mayibongozi vele ezwini lasekhekopha hayi le mphefumulo lephathwe etheni engasandulanga eyibuyela yona ngoba isifundo uzohlala emhlabeni ukhontele inganeni ufundisa kwazi ezakusohlakela ithi ingane athupane emhlabeni ukhontele isaluwazi sihlale ngeze nomphefumulo wangempela singene sona sizalukana kabusha siphume emhlabeni siphume nesifumbu zomntwana ney'nqondo zakho uLushembe umamandle khona umndeni ubikela ngalolu hambo soluhambile lasekhaya emphefumulo ingene emzini yabo uzana ukuze uzakuphuma nje singakhubani siye ekhaya emphefumulo into eyibuswayo inkomo yokuqala izwini imbuzi inkomo
inkomo yokuqala eyokuqala ethi wonke umuntu onayo inhlobo yosizi inkomo yokuqala yokuthumshela mayonkosi amalisho balekawuthi lesizwe ngulume akikumbe kulakini wabajwa endulo owasala empini ukhokho wabasala empini sakwazi ezakufanele ngegaza ngemgedeni kanti umgede wempisi afike impisi akhobozela yonke yadla ngaleso khalela amakoti uyakwazi ukuthi ilandele ungani yini phoma mthumshebe uthumekile lesithumayo uhambe nabantu abawu-3 ushebe uyazwezulu uthumekile mayibongozi njoba bethi inkomo uthumekile sathi uthumekile makwenzila uthumekile uthumekile ikudla uthumekile ukuya uliwe namakhokeli ulisuku samokheli uthumekile ukudla kusele bazabeni labe samele emhlabeni simele bazabeni zibasela emhlabeni siyakuma shebe selungene ematweni okukazweni nezibazibeni ungene ngalotshani lokila phezulu kuthiwa umsiza wehle ngawo udlule baba noma udlule gogo nomkhulu udlule gogo zonqaba uzofika ebandeni esibongo sokugcina sokuqala esaphambi kwendleleni sangena ehlazweni abantu enkosi bathanda umkhaya wakho pha uzobadiza la ekhaya emphefumulweni ubabele ngey'gcawu zabo nkosi uthethe amatsala izipho zabo nemikhuba yabo uyishiye enkosi elileni uyezwa uphuma abantu abawu-3 ovumelane nababili kumele enkundleni kaNkulunkulu ayibekile bayawuthanda ngoyisa uvumisa esibonweni samajini uhlala uthethe manje siyavuma uvumisa ukukhathiselesele uhlanganise noqala uthi uyakhandwa ufundiswa wakizo phela ngeke ufundise yonke isithumbeni ungafundiswa njani ukufika engekho zophosa athi uyabona indudu kanjena mayiqhamuka kanjena mangwevu ufika kanjena fanele uqale ufundiswe uqale uhlangothi mawulapha wayesishawe kanjani wahlanganisa iqoqo namakake engane bese kuphuma-ke lowo nhlangothi ufika kanjani phela ngengizwe masebenza badayisa lempilo nohlangothi abese lapha ufundile naye uzohlangothi wakhiwa kanjani uzube khona emzimbeni womuntu noma ungalapho kuhlatshane kwaphoyilala bangeza abantu abakhulukazi uzobakhanda bazuza phezulabo uzobakhanda wena nkulu wazi yonke into phela lenkomo zithuma ngawo ushembe seliyosulela imphefumulo abazalweni la ikwathe khona ethungile ethethulile ekungiwe edingisiwe engatholwanga eyakhala eqothe nje inkukhu iy'ngane zalothiswa zenziwe iy'ntelezi zobulizitho emandulo ayikuthi ushembe kwenza kwenzeke umeleza kwezi uyakuyile ethulile uphuma yakuyile esifilekwane Amen. Amen. Iyona mbuzi ebalulekileyo efuna wonke umuntu oze la eninqani. Iyona mbuzi yokuqala le mayibongozi. Uyathuswa ukuthi makube imbuzi yesintu lo ebayabatha abantu yesizulu ngoba kube isibudazana isongazi imbuzi ngakakhwela ngoba uNkulunkulu ezembuzi akenzi lutho ngazo uyayifuna mayizalana zikhamba izulwane lezakini nezakithi uhlele nazo ukuthi kofika kwigoloni yesibongo amen kuze kufike kwindabuko yesibongo mayibongozi okunye lezokuphela emini abantu abasha basezulwini ngicela ukuma la umvangeli wakithi angazi ngiyaqala ngikumbona ukafika umvangeli wakithi owakithi uphela umvangeli onyazi lwezulu umvangeli onyazi socela umvangeli wesesifundisela sicela ukuma la inkosi sifundisizayo amen sicela umshumayelo nezwi engakhohlwa njengelami
Isabel senkulu namashumi amahlanu nanhlanu 155 inkosi uSibuka bamncane